ne fai osi kia velenga. Ko hono whakaeke makehe o Semi Sisika e Kalafi Moala pe mai manat melie ki Honourable Samuela Akilisi Pohiva. Kua maupata he lātu. O mauta i maalie i he visone mo ui. Na e whakatoka he mo ui talu se whai. Mo oni kua kai e manu vai vai i he whangota ai lulutai. Toka a i he nonga me whē maalie ai o tua mafi mafi. Tuku ke piki ho mauhama o vai vai a melenga. Te lia a mui aka o whanua. Kore me mua ke uhu whanga ngai whakatapu anga maheni ko atu me he whare whakamawhulaleani ka ata ke whakahoko atu ai polokalama makehe ko ini pe a mo Semi Sika ai a koe whakafofonga ia o tonga ai kakai o tonga tapu ua. Koe weekend whuki koe weekend mahu inga. He koe weekend u whai ai whakamanatu o i pekia e tangata eiki i paremia ko ia ko mama atu a Akilisi Pohiva. Pero me ang mahu inga ke tau whakaukau ki ai he tau whamanatu ene pekia. Tatau e bepe ko wheta whakapolitikare u tau tuu ki ai, pe u tau tuu o manatu meirie, pe u tau tuu o manatu mamahi. Pe ko ginau tolo u whai no whakaanga e ngā au e tangata ko ini, mo ginau tolo u poupou whewheka. Pe ko whepe ta whakapolitikare u tau iai, o hanga e he historia tohi a hingoa o Akilisi Pohiva. Ko tangata ini na ne hanga o tofa ai halanga whanonga ko ia, whanonga mai a tonga i he ngahi taulahi. Ko tau e tolu ua e ne wharearea, ko e whiri whakawharearea e hiwa na ne kauki ai pe ane ikuna o huki wharearea, pe ane ihe wharearea o au peke he aha ko ia na peki ai. Fia au pito hei heni mo e taha e kau tangata, ko e kau ngā mea, ofi, pia mohono family mo Akilisi Pohiva, pia ko e whakafofonga wharearea whukia mi tonga tapu wa Semi Sika, ke mai heni ki whaiha tala noa mo manat me lie, ki he tangata eiki paremia kua pekia. Semi Si malo mua e lama mai ka ku korepe mua ke ta kamata aki ai mea ko ini, na whae taki tala noa pe ki mua, pe mu lawe i he motuani, ki he ngahi lau houa pe ki mua, pe a whakawholau ato Akilisi ko ia kinu usila o ne pekia me iai, na e iai ho o tala noa mahu inga au pito pe a mo ia. Ko e mahino ke tangata ko ini ki a te au, ko e taimi tolu hengi nai o e aho tatau pe koe ne whakawholau ato ai kinu usila, na ne kore ke te koe ke hau mua ke mo tala noa. Pea to e pepe i he taimi ni mā pongi, ko kore mua ke takamata ki pehao o whakamanatu mua mo ki whakamatala ki he mo tala noa koe ana e hoko i he ne ui koe ke aluange ki he ICU i he wharemaha ki vai o la i he aho ko ia. Malo pito Kafiko tumatupe ha whapapa mua whatapu ki he hawe whanua tupo on pe ke tain ko ini nana spau e tama penis kaani mo e tewa hau eke whanua ka e ataki he ke motoani ke u whakahoko atu
ai whatongia mo talanoa mau inga koe ni o ku ta whahako I he whiawhini ko hono o hange ha manatu merie ko hono whamanatu o tangata mau inga koe ni I he historia o tau liriu whapolitikare ko Samuel Akilis Pohiwa pa neongo ko mamao atu ai toa tahani ka kohono lau maari mo ene ngahi ngawe mo e visione mai whanua o ku o tuipe o ke mo uipe pe o ku hoko ia ko ha ngahi whakatolahi mo tataki I he hoko atu ko ia ai whahoko whatongia ai motoani I he ngahi whatongia o ku wharala mo tuku mai he kakai e whanua I he wharerea tonga hange ko ia ko o whawhihui whika akpea mo ngahi momeniti whakaosi o e whakaosinga ko ia o e moui ai tangatai ki pare mea maroro ki mua pea ne hiki atu me he mama koe ni ko e pongpongi o e aho na e whakafolau ai ki Nusila ko hi ko e whekumi ka ngahi tokoni whakawhaitoo ko uhi ko ene ko tungo na ene mourerei e time ko ia na e ai ko hengi ko ia na e whahako ngai whekau ki he motoani I he meme ki he osko ai wā heng meme ki he of ki he tol ke u lereang ki wharamahaki ko e whemau he pare mea pea ko e ku lere atu o ku mahino apit peka te au e tūnga koe kuai e maurerei ai tātai ki pia mahino apito ai e tūnga koe kuai e whanua he taim koea pia mohoku whatongia koe tokon pare mea ki he ik pare mea I he kulawa atu ki he loki koe ne ICU ne whakahoko mai e he ik pare mea hangahi tātalai whare pia moa ngahi talanoa o whekau aki pa mo mea o ku he en whakaukau nā ne loto pe ke wahe mai pe mo motoani ki mua pe toki wholawat ki Nusila I he momenit koe ni mahino apito ai tuunga whaingatāia ai tangatai ki pe I kai ke ai ha māloi whiunga pe moha taimi lahi ke whai ha talanoa whaiki iki pe ko ha talanoa mamafa ki ha ngahi mea la lahi o ktoang ki ai tangata ki he langa whanua koe o ku nai whakahoko ka nane whakahoko mai ka te au I he whaunga nou au pito pia mahino ai anga in whakaukau koe ulua ki nane whakahoko mai I he ku tautat pe koe he tawhaki semis koe ki ke whaitoton koe ki o tahape ke whaitoton o mahina bit peka te au e mawhatuktuki ai mo ngahi ongo nā ku mau I he whenga ai tangata koe ni ke ne whakaloku fua ko toa ai ngā whawhatongia pia mo ngahi mea o kau ki hen whakaukau ki hono whakamaa opo I whanua I he ngahi ngāue mo ngahi whakaukau o ku I he ene whakaukau I he tātai I mai koe ni o ene moui koe ha mea tene whakaloku fua ko toa ai ngahi mea e whia ngau o ki hen whakaukau nāne whakahoko mai koe ki ke whaitoton ia te au ia mohok lakanga koe tokon pare mea mo minista o kabineti koe taha ia kau take whanua koe ki ke whaitoton pea nai nou apito pea hoko at ki ai nāne whahoko mai ke manatu I maupe ai kakai oua nage mawahe me he kakai ko mea ko tope te ke whai whakapapau o ku ke I he kakai pea ke whaitoton pea I he whakaosi nane whahoko mai ke rotolahi ona rotosi mahin ke tangata ki e iai pe ai ngahi viu ke heke I ngahi tuoni pea mo ngahi vision ko tope o ku te whemau ke whakahoko mai kakai whanua e ke pe ngahi viu pe iai pe ngahi wheto a ke
E taim koe te mawai ai mahino ka kato ki ha ngahi mea mo ngahi whai tūtun ke whakahoko na ne whapapau I mai ke roto la. Oua nā kai toto si pere ke roto la. Aia, koe fwoi mo ni mea ia e tolu na ne whakahoko mai ka te au I he ki mo meni si tau lawa toa I he hengi koe oi a koe na e whawhalawa I ki no sila pe koe ki time si na matala noa na mahino apito ai tōnga whainga tā ia e tangata iki I hono mohenga I he time koe mo e teu koe ai kautoka tā ke whai ai ngahi ngā ue ki hono sino tapuangi moia ke teu ke ngahi nau o e wakapuna koe na e o mai ke whakaheka ke awiki nusila ku hiko hono ngahi whaito whawharimaki. Mahalo na kai ke utui na mini te tolu. He nai no pe na ke toi whahatala noa ka mea ke. He nau whakaongo koe ku lere atu koe ha ai ngahi mea whawawe whonua ke whakahoko mai. He nau whakaongo kono whakahoko mai ai ngahi projects. Lalahi koe ia na lotonga whakatoka he taim koe ia. Pe ko ha ngahi mea whakangā ue, ngahi wāngā ue. Pe ko ha ngahi mea o ku whelawe I hanga tonu mo kabineti I hono mawhai koe sea koe ekpare mia ia o e kabineti koe mawhai pure ia o executive ai whonua. Nā kai ke toi aha lawe ai tangata ki ngahi mea whai executive koe ia. Koe whoi mea pe koe tolu kontu koe nau toko vai tuke ke whai totonu koe ki ke whai totonu. Oua nak mawahi me kakai ofi mau pe ke kakai pea ke loto lahi oua na ke loto si. Mahino apito peka te au ia o si mahino e tangata ekpare mea au mohoku ngahi mawhai pea mohoku ngahi malohinga mohoku ngahi vai koe ke utui na eha mea ia te au na e puri ke tangata eki koe whoi tolu koe ni hange ke te au koe ne whakaluku fua mai ia ai ngahi mea o kune sio mai e whiunga pea moau mo ngahi pulupulu teunga o goutui ki he hoko atu o hono tatake whonua I he ngahi momeni si ko ia o ene wholau ko ia ki Nusila. Ka koe mea mari e kalafi. Koe osi koe ai fo I tātala I whare koe ai fo I tolu koe na ne hanga koe o tuku mai ki he moto ani. Koe te koe ki utuu pene whakahako mai rewa. Toka anga ki o wā mai tui mai koini. Hake na toi maa lunga ai ngahi mea I he visione na usio ki ai I he foi tolu I ako naki koe na e o mai. Koe foi tala I whare whakamui hange hano sila I tāpuni. Koe a whanga tuku e. Take ngoi hange ko ni tala tuku e. Hange koe ongo ia nau mau. Oku nau whainga malo pe ke oua te wongoi pe. Nau whainga pe ki ai haku amanaki le rei. Koe ne mea peo whaitoo. Pea toi whoki mai. Oku toe tau e ua ke whakakato e whatongia ko omihe kakai ke ne hoko koe ekpare mia mo tatake whonuani I he tau e wha. Koku mahino ke mo tuani se misi koe osi koe ho mawahe mai he mo fui talanoa koe ia. Na e toi whai e toi oa toi whekau ka koe ke toi whoki mai. Maha koe ni maa e nia. Koe ku whoki koe ia. O mahino pe whaka te au ia koe tangata iki e ave I he taim hoa tā. E hoa tā koe a koe ana osi taim te pire I pe ke puna e whakapuna evacuation no koe na amai minu sila. Aia koe ku whoki koe ia ke u whoki o mauha māloro lelei. Kau toi whinga mai he aho e taha ki ono whahe ke heka koe tangata iki ki ose ono. He ku
me ke heo o se lima me ke heo no heng toi tuki ange matapa ko whekau tatau o ku whekau mai e pare mea ke rerean na utu rewa toi lere mai ki wharamaki pe koe ku hau koe ia ko wakai at ke tuunga koe o tangata ki he taimo ia o ku kehe ai tuunga koe na iai koe he tolu hengi pea mo tuunga koe na iai i he mimi hoko na e o no hengi ai koe ku wakai atu ko taimo koe na e tala noa mai ai o ku toe hange o ku hiki to ai ho ko en manawa pe ai mo ngahi nau whawhare maaki o ku tau holo ki hono sino ke manawa pe i kai ke fuu malawa ke tala noa whiamari pe tala noa lelei mai ke kakato hono iwi ke koe ha ai mea uktoangi ai pa kakurere at koe ia na e whahako mai koku huat pe koe ki he loki o tautu pe ne whahako mai reo Semis, ko au, te o whakawhis. Me o kulakanga, ko e pare mea. Te ke whekau e kaungawe, teu e tohi, o e whakawhisi, pe a omgi hen ke whakamone ai. Ko e ne maa ke pe au ai aho, pe ke lere rewa ke tui. Whahako e nā whio, ai ku whakawhisi. Ko whenga ko whaam ke whai ai meta tau pē nau whai nau whahako ki ai e ku hau koe he tolu hengi. E ku whenga koe ke whakapuriki a e ku mahi noi hange ke te au ia koe whanonga e pare mea pe nau whenga pe ke oa e asia ke behe koe talatuku eni e nau whenga au ia ke oa e aia ke behe i kai ke tau whie mau ke tau sio ku hoko ke wholau e tangata iki neongo koe ngahi whailonga koe ku haa mai koe whanonga e pe nau pehaturewa ki he tangata iki koe saipe tupe ke whai e tohi kai o mai pe ke sain hena ho haa mai whai mo whai e tohi ke o mai ke saini pako pe nau pehat ke saipe ke ai e tohi pe mai pe ke sain ke whia maria ai tuku pe ke alu pe o whakahoko o whai toa o kokore o te ke toi ho haa mai ki he ngāwe ku mau saipe tupe te maulape o whai e ngāwe ko roto ke tuk taha o whakaukau ki ho o whai toa o ange whai ngā maare ka kato ai kau toke tā e whai honau whatongia pea ke o te ke toi ho haa mai ngā mau toru ka ke whia maare he ke saipe ko ho mea pe o whahako e whai toa o sipa ke mea mai te mau henpe o tatari atu pe na o se matala noa ko ia na kei viri pe tangata iki ko e tohi ke saini ene ne whakamuia ke saini e tohi ko ini ki mua pea mea atu ki aia ko mea koe na mahino apito pe ia i he ne whakahoko mai koe he matala noa whamui ko ia o ku ke saini he tohi whawhisi ko hono loto ia ke whawhisi koe foi topic fo koe aia kalaf koe topic i pereperenges na i kai ke whai hafu talanoa mama whai e ki ai pe na i kai pe ke ai ha matalanoa maua ia ki ai hange na mahino pe ia koe mea koe ia koe mea pe ia e paremia ene whakawhisi mo i kai kene whakawhisi ka koe tātai e o ene moui na ne whakahoko mai e whakawhisi pea koe pea i ene pehe na pea osi e matanoa aia koe taim koe au osi
koe ke fu malawa tata ki ke to lea fia mari pe lea relei ki ha whakakau ka nea ngai tu unga koe na ai ko ngai mea ni na fe mau e ke tuk mai ki toa ai ko ngai mea mai no in o stakaloto pe i hono loto ai ngai mea koe i hen whakakau a ene malawa koe ke tata lai whare mai ke te au whekau aki pe mo ene whare mamafa nane whahako mai ka te au ke whai toton koe ki ia no whamau mai kakai pe oua nā ke hirifia roto lahi oua nā ke hirifia pe ke tauhi ho waha moi tui moi koini koe ngahi mea ia na o mai whakamui mui i he tātai e tangata iki i hono iwi ke kei malawa ke wahe mai pe moau o a oai koini koe ki he whai momenit koini nane whahako mai e whakawhisi o maari ho whampatala he mea koe se misi he kuhanga he mea koe ia o whakae a mai na tūla koe ho Akilis Pohiwa ene tokanga ngi ki he ngahi u principle ngahi u te whito i mea mahu i ngā koe whaito tonu o koe projects o koe ngahi u ngā ue koe u toi ke whai ka u lahe ange ne tokanga ki ngahi u mea koe ia koe whehui ko whai atu te koe ke whai muhau ki whamatala ki ai he koe taulahi ai whai whanonga mai a koe mo family pe mo Akilis Pohiwa koe taimilahi ko awia koe talu ku whoki mai ki tonga ni o kamata ki newspaper he tahiwa walu hiwa mo ma wheuhi mai ka koe mo family na wheuhi mai me kamata anga koe ne ngā ue i he wharea rea mo whenga koe ke whakahoko hari liu koe ke whaunga pure o tonga ki whapatarange ke mea koe he kono uhi ngana kei te ke toki hau pe ko popo e Akilis ko uhi ke huu ki wharea rea na ke pou koe ko uhi koe mea na ke tui ki ai o whie mau o ke whai hari liu e lava po ke whai hau ki marat me li ke whai whanonga mai koe ia he taimi whuki koe ia koe rata e ki palofesa futahelu na kau he kau pou lahi o ango tangata e ki whai kau amana ki havea koe pe po pāteli si o whinau e katolika ya toko lahi ka kai mihi malai e ka temi ka malai kau taki loto e siasi na pou mai i he whai whanonga mai ki ai tangi hau ki whamatala koe hala whanonga mahino abito hange ko hala ane nai o koe kai ko ha aktoki ului mai peki mui o mātuunga i ha whahinga uhinga nai osi whakato pe ki hoku loto me he kamataanga koe o e whanongo ki he ngahi kamataanga mai ko koe o Akilis Pohiwa pa mo movement towards democracy ai koe nai mahino pe matala whalaukai he ngai programa reto na tautupa pe tau ke iki koe katoa ngai mea koe ni koe taimia nau ke ilau toi pure anga wia o mau high school he taimia na mau Akilis Pohiwa koe koe whiriwhare areta hewa walwhitu nau ke high school o ia hange o ko manatu rei ki he nei ai tokanga makehe ai interest makehe ia a aku pe na usio o kai ko au pe ho mawapi even pe mo to pe ko o ku ai mau ke iki fo ko ke high school hange na si ai pe fo itoka nga ma ke he hange fo faiva ha fo faiva mare ko na tala no fo faiva ki he tangata ko ni pa mo nga we ko ki nga li fo politikare ko ai ko osio ne ba ko ko e te va fitu ko ke ako pe osio ku high school pe alo au ia nga FFK ta o eu i muri he pe hange na kai ke te whanongoa hange na o fongi mai ai foi asima ko a Akilis te valfitu hange ha foi me a fo ko foi huelo fo en ke fonwa o kune hanga o avea tokanga ai tola kawai mo matou ke iki ko ke high school o so alo nga fka ta o ko foki mai pe alo reva ke hako ki Hawaii he ai ko foi ta ko na o ko Hawaii ko alawia ko ko business ko sio foki e mau ki ngawe ko mau ai ko alu ko business ke foki mai ki hawa te mau ngawe pe
hange na taka loto pe I hok whakahukau e ngai whapolitikare. Koe mamau nei whai he lai peri koe a koe taimu e piwai u. Koe mua ki he mea. Ki he taimu ko hawa koe kalongari koe taimi. Taimu koe na kaume taimi o ango ki he lai peri hako. Ke ho lau koe hae ai whakamui taha whekau aki pa mo ngahi whalalaka mai koe ngai whapolitikare. Na e pe interest ke tangata. Koe whakaori e karafi koe as a business student. Koe mimi koe whangi ESA, koe whangi karasi business management, koe whangi karasi, koe mimi koe ESA tohi pehe wha business, koe meitai. Leo koe karasi English lahi taha koe ai tō taha tōpeu pau ke ne teiki he ape ako. It's a research writing, English. Nau tohi au he tonga towards democracy. Movement towards democracy. Atonga. Tohi au ia. O hange e nia koe nau meita politiki au ia. He pau oskoe pau whoki mai koe ki tonga ni. Whoki mai, koe hiwango furu ia. He ku whai koe whakalaka koe ni koe ngahi ngau. Koe tangata iki koe kau ngā mea ofia futahelo. Aia koe whiheko taki ia. Koe kau whare I whoki a agresi me ka mata mai. He kau tangata koe naki toki whahako mai. Pea fōu ia futahelo. Nai whai e maheni koe pea mo. O pou ki he ngahi mea koe ni whatea makarati. Koe rere mai si o whoki mai koe hiwango furu. Hawa o whai koe ria hona. Tau e tō kau kei tuku te ringa pe ki he pori. Kai ke a amanaki he taim koe ia. Te ngai whapolitikare a honi. He ka pau na ilo ia. He ke whahako business ia. E pau ke whai a whapolitikare ia. Ke toi teu ia ngau ke toi masi lange a honi. Aia, whoku mea whai koe ria hona. Tau e tō. O skoea pau haureo. O hoka te mau ngau he mau ki business. Pe au kamata mai ai kon koe e ku involve I he ngahi activity kon koe ai. Ho au mai kon koe ki he wafe. Kamata mai e tau ngahi demonstration. He koe mimi koe u whakataha mai u ngahi whama opo mo ngahi tohi. Nei whai mai e he hiwango furu. Koe u wafe ki he wafe hongo furu. Koe taimena ake ngahi demonstration keke. O hoko ai ngahi mea keke. I he whonuan pa ku... Koe whakawhepaki I whoki. Koe taimi whoko ia se misi koe whakawhepaki ai whai ala. Whakawhepaki ai mea koe nuku tau I koe corruption. Ngau e kā. O tupu e ngahi ulaka koe tai whia maari ki hoko e ngahi mea koe ia. Pea tai ui whoki he teimi koe ia koe pro-democracy movement. Nā ke hatala noe ki he patoa he teimi koe ia. Koe pro-democracy movement. Pea nā e hingoa na ui pia koe kau temo. Ai koe na uhinga koe kau tui temo kalati. I he teimi koe ia. Ko me koe whai kaweinga whoki he taimi koe ia. Ko me koe whai kaweinga ia I he whai lalaka mai koe ia. O e wafe ki he wafe hongo furu koe fight against corruption. O toki whakaluku fua mai. Aia koe tau mua ke li liu ke whapolitikare. Koe uhinga pe koe fight against corruption. Aia koe uhinga me na hange na ki lalanga mai ai whakalalahi ai ngahi demonstration. Koe whenga koe ke whakatontonu ai ngahi corruption. Koe hange koe ai ngata. Pe hange koe ai mamari. Aia koe mea koe nai hoko ai ngahi mea nai hoko he ngahi. Laka kehe. Aia koe taimi koe nai whae koe ngahi demonstration koe ia toi maheni ange ai pa mo tangata iki I he ngahi ko matu I rere pa via koe hangai ka teo koe fuafua laka koe nau kau ki ai koe tau laka koe ne kupu fitu I he taimi koe nai whae koe hopo ai koe konga pe ia o ngahi ngā unu mai koe ki he ngahi ni liu whapolitikare O lele mai ai o mai ki tunga oe wafe manima o hawa ko ko ha ke wafe ngo fulu ko no fo ki tonga. No fo mai ko Bachelor of Science I business. E pena o I Hawaii hangena ne pe fanga manako toki tupu koso ha ke pe Hawaii e ku passion for tourism. Ko fu fonua tak mamata fo ke and influence level au he time go ya pa ha o lewa ko si ha ko ni ko business pa ha ko ha go ya
o ku kore mai he tangata iki te ka no mau heni ke tau ngā ue ke tokoni mai ki hono ave whanau he wako lai taha pe ave taha whanau ke o ako o e whanau o ako ko mea na ustaka i tonga heni ko ke te lawa o foki o hoko atu e ko ako ko e ku kau ko ke ngai mea whapolitikare o ustaka i tonga heni hiwanga furu au mau o aura i pēno hua wharearea o i kai ke te aha whainga mare ki te alu o te whaiha whenga koang o te maalunga pe ko ha to mea ke kai o e whanau hok whangi te hina mo o ako pe oi ako mo nau ngahi maa o nau na toria o whakaraka kau no whau hen ko tui maha ko maa mo toke ta e whai akpe e ku ngahi ngai whapolitikare koe ni he whare reka koe anga ia ai ngahi influence e ngahi ngai whapolitikare pa mui ake tangata koe ni nane toi hanga ia riu ai ngahi asenita o mo ui pa mo ngahi mea lai ko ako business ko hawa ngai whapolitikare ko tau mua ke foki mai kau te foki ko hawa no mau hen pe ai ko ngata pe he ngahi kon ko tau whakona na influence lahi e ngahi whapolitikare mo tangata iki ai mo ui o kai ngata pe e te au ka ko mau family kato se mis te ta de kora ki fai mo ha ki formatala ki he wa fe hongo fulu ki he liliu ko na whakahoko liliu ko ni instituto ne pe whakahoko ai a liliu ko e tau whaunga ke toi whakatemo kalatiang ka ki mua pa tawa o ki ai ko whakam ke fai be hau ki lau ki whi mau ke whakaiki ki fai be hau ki lawe ki he mea koe na e hoko koe ia i he tutu koe nuku alofa he wa fe maono koe whehui wanga peheni tau si ilo betatore mea koe na e hoko na ngai whaiki o ke behe na e hanga he mea koe ia o te whakatua i ai whakahoko e liliu koe hae mea na e hoko he koe mea koe whai mea koe na e hoko o si tu iho tau historia na kei ke ngata pe he laka mga he mea pehe kana e iai mea na e hoko o vela iho tau kolo pe o ke iai pe ai tau o ngoi o mea koe na e hoko ia o ke ahon utu ke iai no o tau ke whenge totongi ange me hau ki lawe no begai pata alu lewa ke whai ki whamatala ki anga koe mea na e hoko he wafe hongo furu koe lawe koe ni o whika akpea moe wafe maono ki he tahon tahataha o koe ka weinga pere ngesi a bito e ni he o ke hanu ke i kehe penga i whauhinga ahano tupunga moe ha mena e hoko moe ha ai ngahi nunua o ku hoko ko tui mahalo koe ku viu a aku o ku e kehe pe pa ku hange o ku ongoe pe o ku ki fuu pere ngesi ia ke i whai hangahi a lau ki ai ke i whai pe whoke tuku aki ko haina ne whai e tutu ko haina ne whakatupunga pe o ku kehe ai ngahi tari aia koe mea koe nai hoko koe hae ne whekau aki ai ngahi mea koe ia pe mo lue i mai ngai whapolitikare mo ririu ki he wafe onga fulu ko pehepe koe taha pe ia ngahi mea ne paupe ke tau fōua tau mai a na e lava ke tau purei ai ngahi mea e hoko i e hala whanonga koe tau whanonga ko tau pe ki he whanua e tala o whakalafi ko paupe ke whanonga fōu he uha la lilifa mo te rea mo ngahi haha ke o na tula aia koe ngahi mea na e hoko koe anga koe e whakaukau koe ha a e tau mateuteu ke tau tatari pia mo e tau ngahi whakauhinga ki he best way forward he kei ke whutonu ia ke tau nof tau tolu o whai o aavea he o no foi e foi mea na e hoko pe tau ngata tu uai ko tau tāpe mo laka na e hoko e mea ka ko paupe ke tau laka na e ngai mea wharirifu na e hoko ko paupe ke tau whenga ke tau sio whaki ai tau mua hala whanonga ke paupe te tau lahi nofo ki he ngai mea o ku
holo ki tangata. Ke ngai mea negativi koe hangete ne ki whakatuai. Neongo nai hoko ngai mea nai ke tau whaamu ke hoko, ka kua paupe ke tau whenga ke tau lalaka ki mua. Na tau hauai o hau ki he wawhihongo fulu, ki he liri whapoetikare. Whaiange au ki whakamatala ki he wawhihongo fulu. I o manatu me lie koe ki akilisi. Koe hae e anga ene whainga whakau ko te muna ea. Whakau kau na mahin me whakatau tolu katoa. A ngai whakaama tangata i ki he temo kālati kakato. A anga koe ene whakauhinga, koe temo kālati kakato e kehe pe ngai uhinga. Koe ni hiu pe ko si kakato ia. Koe ni pe koe pese, tau pese pita toi fitu noa, ni hiu pe wau noa, hiwa nima. Aia koe whakaamu whake tangata i ki ia ke o mai kakato ai mawhai pure koe o e nawhio ki he kakai. Aia koe angai e ne whakauhinga koe ke whakatemo kārati kakato. Koe mea koe nai hoko he wawhengo furu. Ai pe koe nau tō klawe kei. E hoko ngahi mea he tau harafononga. Ko hea ngai mea nai hoko ngai mea te tau la pure, wa mai mea koe ke tau tō pure. Ma ngai mea koe ke tau loto kei kakua ka e hoko. Aia koe hea ngai mea koe nai o si whakamā popo mai ki he reform koe wawhengo furu. Koe mea pia nai hoko. Pea ku tau pau ke tau tāri. Koe nehengo nei e ne whakaamu ke te ai mo ngahi mawhai, ai koe nei askone he foi lao e ono, oku hange, oku kehe e ngahi mau. O pehe koe to'o mawhai, matau toki lau kia programa ke. Koe tuunga koe nei ai koe ne whanua he wawhihongo fulu, ko pehe ko tau tu whakanga ia na osi teu i pe ia ko ia i he wawhihongo fulu. Nengo na e ngahi mea ke hok whaikai whakaamu kau ku hange koe tuunga ko ton pe koe ke tau Tala mai ange se misi, i he whakaukau au, i he mea koe nei hoko he wawhihongo fulu. Uke behe ne osi whe unga fo i liu koe ia ke whai aha langa whalakalaka mua, laki mua. Mahino pe ia koe ke o mai kakato e mawhai. Ka koe fo i mawhai koe ne osi tuku mai ki he kakai. Koe behe ne osi whe unga i ke whano ngā wei, a mea koe ia. Koe ku tari o ku peheni. Ko tau tolu whoki na e kore. He ki he nea whio ke tuku mai hono mawhai executive. Nai osi omi ai ngahi mea. Koe angoe e ku natula kore koe a aku. Te whakamalo i ai ngahi mea kua o mai. He uai whakataimini, pau tau nopeo tau ngai apiku behepe. Uai e taimini te kore, ki he tamai mo e whahe, pau tuku mai ngahi mea. He uai whakataimini hiu, mahino pe, koe nai kore ke kakato ae moe. Koe taimi ko ku tuku mai e hangahi mea, koe mea mahu inga ka te au. A hono whakaao ngai, whakapoto, mo le leitaha, a ngahi mea kua o mai. O ko pea ki hono wharerei a ngahi mawhai e ni, pea mo hono koe mea mahinga te au ia i o whehau i ka lafi. Koe hae mea koku o mai. Pea ke lere a ke malohi taha. Iho iwi, moho taimi, ke whakaao ngai, ai ngahi mea koe kua osi o mai. Aia koe mea euk tokanga ke e whakaukau, nai mahino pe a ngahi mea na omi, mo ngahi mea na kai ke. O koe ke fu mahu inga whewhenga te au. Koe ko tau whatonga pe o tau toru ia ke tau whakamā opo a ngahi mea koe. Tau bebe tau whoki ke whoi la koe ne ono e ka la whe. Koe whoi la whoki ono ia, o ku hala whoki hono awe o pehe ko no to'o e mawhai e tui.
He ko mafai ko tu I ke ne whakamon hoafa. I ngai mea ko o whekau kau a kon me whai la ono. O ke to oi o ko ke whakamon hoafa pe tu I ngai mea. He ka ko ngai ai ko whakarea ko e au ko hono whakarere I o sistemi. Whakarere I ngai tau tabang mo ne awhio. Ko ea ngai e tau whakakau kau. He ko ea ngai e tau whakakau kau. He ke tau whamalohi hani I ke tui tatau mo hani I. Pe whamalohi hani I ke alu o tui ki hatui o ikai ke ne fu mahi noi. Sai ko ea ngai e tau whakakau kau. Ke tau whakarere I ngai kupu koe ne o e fo e lao e ono. O ikai ke hano tau mo ai a koe to e mawhai tui. He ko ne o mi fo ke fu mawhai. He paku to e mai lewa e mea koe ni. Kau whahako atu ai angoe ai whakaukau koe nei tangata iki ai uinga e ta ki he whailao e ono he na mau wheme akla heni I he kabineti ai koe whoi wheme akla he kabineti na e pehe he tangata iki paremia ko tau whatongia ke teu e whailao e ono ko e loto ia kakai ko e hangaia e tau whakaukau ko tau whatongia pe o tau tō ke ave ke he nea whio pea ka ave a te whailao o ku ikai whamoen hoa whai tui o ikai whina ngalo e tui ki ai pea ne o si o ku ikai ke tau tato whamalo he e tui ke ne saini o ku iai hono mawhai ona ke mohone po e ne tau ataina kakato ke whai o whatatau mo en whakaukau, mo en whapotopot. Ka pau whinangalo e tu I te kei taimi, pe au te eki ai ke whakapotopoto ma whutau, o whatatau mo whinangalo e tu I. Koe ne o si. Kua pau ke tau tari. Koe hae tari ai tu I, te kua pau. O kumau ingangi ke tau tari, ai tari ai tu I. Koe tuunga e koe, nei ai hala whanonga koe ne whailao. Ka kei whok, o lahi pe whoko hono ave e koe ke pehe koe tō mawhai. Nei o si, nei mahino abito ai tātarai whare tangata I ki ia whekau aku mai whailao e ono. O tika whailao ono, nasi mahino mai pia he ripoti koe na ririwha potikare he wa whengofuru ai tui pere ake. Ai koe nei ai pia pat hange nei ni hina nau tō, o tō whai mai koe ni pia toki hangarewa e tui wakano me purangono, tui wakano o whenga ke whatonton, ke wharerei. He ngahi kupu ko ia o atu koe whaila ono pa tamai ke te tuk mai kitua pa koe ai mai koe ke he pore anga koe hoko o akiris pohiwa pia na mau pehe o mau tui tatau pia mau tui wakano ke toi o atu na o mai he tangata I ke hao whangatuku ka o atu e whaila ono o kukai ke tari he nea whio koe nea si koe I whamatara mau inga au heku I he eku maheni koe mo akiris he taulahi koe tangata virita e unua mea. Pea loto lahi. Koe hape mea, ka waha tuu ke lava au ke, e toe, alu e tawhaki koe, he. Sai, mahino ka te au nei ai, ai ririu ne hoko ki ai. Tau hebe, e konga ki mui koe tau e ua nai, konga ki mui koe. Tona tu ka lafi, kuka o ku ta background na foke wharearea. Koe fu whare ne mea koe whakatonton, mea koe whakatonton ke. Hei kei ki whaanga I whaerea koe ririu. Koe whakalakalaka mai eni ai leadership ai tangata iki. Nei ka mata mai he walungo fulu o hau ia o mai ke hi walungo fulu mo ngahi development ke. Hau mai ke kua koe na whae demonstration. I he ngahi laka ma ngahi mea ke. Me wafe ke wafe ngofulu. Koe wafe ngofulu o lere mai koe ke taimini. Nei kei hoko pe ai whakalakalaka ai tataki ai tangata iki na kai ke pehea koe akirisi koe he fitu ngofulu I kai na kai ke liliu koe whakalakalaka pehea ai tupu koe ai whawai otua pa moe ngahi mea koe o kuako pea mo whaino hino aki I he ene lalaka mai I he tau moe tau ai koe nā mai koe ke he wafe he ngofulu ai koe nā koe ke ai nā ngahi tuoni ma ngahi mea nā whahako he tangata iki hange o keike nā ki ke heia me ngahi mea koe nā asi mai me he ne tonga mo ui ai toki pe koe hae whatever it takes he
ke sena ai buena ta na ki va ko fa pa mo la no ai o hanga o ku na ke na ke ai ngai tu un na ke pe fo ke da mi ke so mi tua tai mi ko tani me ni ko ta pe wa fe mo fulu ke wa fe wa no ko i loto pure anga pe ko pau ke ai sio pe ke mo ya usia mo ngai me ko ku va kai ke ko e hange ko fonga taki na ke o tata be ma te mi ko e te taka de ha te gita masi ne ke ka te mini o fa do ki sibi ka te ko tu ka gita masi o te talano ke mahino ki ai ko te fonga tataki mo te fonga ko tamai o ki ke ange ai o mahino be ai ke hange ko la ki ai fonga whakalaka i he tau koe ni ki mui au ki ne pekia a ki lispohi wa ko inga bea ko fo i talana ko be he watu be ai fo i la koe ni ono pe ka pa whakamoni huafa ki ai ne afio pe maalo pe ka pa ui kai usai be ia koe a kilisi e nia koe o ku kehe koe foi kupu ira koe ai o si mahino ka te au e ofo ni ihi he wanga fuke kaka ia koe seti pe koe e ne mea tau koe tau pe koe ke he aru hei kona koe foi li mai koe koe ke he teu ke mau teu koe foi lai ono nei os o mai whaino hino me tata iki ko tau whatongia ko no ave re o kakai ke ave ke tau pota toka paurewa koe ke whinangalo mai ai tui ia ane whainga whakau pe ana na te kai time toke hape a ene uhinga ka koe mea mahu inga koe ha hono whinangalo ka pau ke ne tari ko ne osi te tau tari lewa o te ke ko kehe ko tau whatongia ko hono au pe tātu alahi bea i he kabineti e kalafu koe mau i ai koe foi tātu whitu ke foi term koe whamui mui os koe te solution koe he wafta whitu pe ane whahako marewa ke o Don Baremia i he wafta whitu o rere mea ke wafta hiwa ne tātu alahi a ek whanongo ki he Baremia e ne hohaa ki he ngahi projects ki ngahi ngaura lai kona e whanua ma ngahi mea ke hono taimi pe ai ke lava pe ai ke maino lahi koe e ne frustrate ko koe he tau toloi ko koe whainga mindset for lope foki kai ke whakakata he taimi mo koe taimi koe nei hoko kangai mea pe oku koe ne ngahi reaction oku nei peheni mo tokanga ki he mea koe whai mo wei e mea koe ke wawe he koe mea ko haa mai ne awhioki mea koe koe uinga ko haa mai awhioki he ko mo toi tuai koe whiha i mea o mai pe mo whakamatala mo tokanga ki he na whanawhala mai tu i uka hange na e tataki ai whakakaukau tari ui e tangata iki kai ke ngata pe ke he kakai na ne toi mindful mo ne awhio koe foi mea whakaosia e se misa ko whaamu ke whakaosaki mua e tatalatala noa i he foi taimi ko ia hange ko me koe ke lave ki ai hange ne toi lahiange to kanga a kilisi ke lele e wā pe mo e tu i mono whare pe pepe ke wā me ho i ki pe nei ai ene whare i hanga tonu pe ke te koe ke tokanga i ngahi wā ko ia whange mo hau ki i lave whakaosi ke mea ko ia whainga taa whaki ke mahino ki he ni ito alahi e lalaka mai ai leadership ai tangata iki o au mai ke he wafe ngofulu o au mai ai peia ke he wafe taha wha e tangwena ne wini ai e paremia o lere mai ai o au mai koe konga mai koe ni mina usi mahino apito ma whatamai ka inga i whai taimi na teke ke whulala lai ha mau ngahi lao ke tāla ngai ma ke he me whai lai ono na lai ange tokanga e tangata iki ke ngai ngāue ma ai ka kai e whanua ke fia e ka kai e whanua ke fia maari e ka kai e whanua ane lai ange e ne tuk taimi ke ngahi ngāue wha ekonomika
Koe mau taimi koe I community koe no tāla noi ai ngahi ngāwe whaekonomika. Hange o ku nane o mai ai fo I ata ai mahino koe ai tuunga na iai I he whakaukau koe tangata iki o kehe ia me ngahi tau koe na lere mai ai ngahi event kehe I he mōmeni. Kawai pia moe whenga koe ke whapapau ho tau wā moe ho eki pia moe tui. O ku kei awe halai pe ki tau tolu he ahon kalafi o pehe tau to'o mawhai tui. Pakuai ni ihi o ku kei awe halai pe o pehe o tau whehia ke ho eki. He? O ku hala au pito. Ke hanga ku mau, ma ku mahino I koe, ma ku vāu ma tangata iki ke pehe na tau whehia ai tangata iki ke ho eki. Pe ko hatoi uhi. Koe whawapalai na mau ai tangata iki ki he enea whio. Neongo na iai ai ngahi project, ma ngahi ngāwe ia e hange e whakauhi ngā ia o pehe koe tō mawhai pe ko hau. Ka koe ku I loi e lau mareta tōna tangata iki na I kai ke ne whehia whakatau tahakahata. Na ne sio mau peke whalu fua. Peta tau e pe la vera e hata a whamiri na moha no pere. Kau ke tuu koe o ke hanga koe o whakawhihia ai halanga ki he lalaka whalu fua e whanua e pau ke we I koe ke tawhaki. Ka ngā onu. Aia ka paurewa o hoko koe ko hatoa taha. Tau pepe ko pau koha no pere. O koe ko uhinga ia ko uhinga ko ho no pere. Pe ko hinga. Ko uhinga pe ia e whi mau ke whakata a tā halaya ka ave whanua ia way forward. Se misi koe bahalo koe whakaosi au pito e ni. Tara mai ange utau kei tuu bei he tuunga whihi. O anga e tau tuu koe ki he laka ki bua. O mai ange koe koe o kos mahina koe taki koe. O ki nau tolu koe ia koe ne mui ofi rangata e ki paremia koe pekia. Koe ha mea ko pau ke tau whai, ke tau laka ki mua e whunga melino, ma whunga whai tā. Koe ha o palani ki ai. Ko pau be ke tau ngā oi whakata, mo e whaunga e whanua. Ka pahi ke lawa vete ke whaunga e whanua. Pe oena ke whai hawha tu. Ke rika mai, ko ho tau mua ke vete ke whaunga e whanua. Koe nea whio, e kei tui me. E ai mo ho eki, pa mo ka kai e whanua. Ko pau ke tau ngā e whata, mo ho eki whanua. Kai ke utui, e toi ai ha whaunga whakapoto, mo ha toi whaunga ke. Ke ne ave whanua, ka toi tuunga, e toi tu mariang, e toi whiwhiang, e kai whanua. Ka kohono, ka koe tau ngā oi whataha mo whaunga e whanua. Nai osi, o mai e kris pohiwa e whaunga. Ko inga ne no mai maafu, ko ek minister, I he ono fufua pureana. Ko pau pe ke tau ngā e whataha me ho e ki whanua. Koe tau lawe koe ki he nā whio, ki personal whoki e ku experience aku ia koe he tala no koe ma tala iki pene whakahoko hanga tonu mai. Tō kanga ki ho wā mo I tui. Nei os I lo I pehe tangata iki o ku au wā mo ho iki. Koe ki nei pura meke. Koe tonga mo I nei pura meke. Nei uhi ngai e ne pehe mai. Tō kanga ki ho wā mo tui mai. Hoiki. Nē te kia angata, te kia angata, ke pehe mai he tata iki. Ko sio ke ki whaofi mweni I, au nau whawhe pak mai ke te au. Ko sio ke ki whaofi moe. Te kia angata, ke hanga he tata iki o whakatondonu, haku whainga whiri, ko tonga mo ui, mo ka kai o ko tauhi wā mo kina o tō. Na tuku tāwhataha
ai tataki ai tangata iki ma ai kakai ko haere rei taha mai kakai o whanua o ku koe hanga koe e ku mahino e koe aku koe i tau koe ne whiha koe nuku maunga e whaofi mai mi ai te kei ke indicate mai ke whakarika mai tangata iki ha whainga mea ke whakamamau me ni i koe mo ni i koe na ne whalala mai pe e nai ke ne hiri whia ia ko hi ko au ko o i hono ta whaki na whai kai hau e sia ko fu of ka ai moai ika ai mahino mai rewa ko tata ki na tuk ta pen whakau kau e ngai mo ni me nau whakate mgarati ko whai to ton ko tufa tau ko ngai mo ni me ko hata ki tua o ta tau e pe po ko lan kula po lan pulu ko ho mau pe ngai mo ni me ko ia ko me pe fe mau o ku nagai pe ki a hane a wahe te ne wahe e ka kai matunga i ha sias pe ko ha na mo tu fa politikare ne ta tau ke to ta ko to pe ka ya fa nga me o asio pe he o ku ai ha fa nga fe hanga ko uhinga pe ko ya nga fai o to ta ko ya o ku kai ko to ta ha fa fo tu ko ya nga fai ko ai to ta ko ya na hange ko o ku pe o ku fe paki mo nga tu fa te mgarati mo ngai mo ni me ko ya ko ia na uhinga ko ai ngai fe hanga se misi ko whamalo lai atu ka te koe ngai whakamatala le moni pe aku o ave manat melie moni ki rangata iki mo ne tataki ko whai whakapolitikare mai o ta wausia mai au ki ne pekia pe aku to e whamalo atu whoki ho whakakau mai au ki he te tala noa ko ini ko au he tau lahi talu ku whiloa ki pe mo akilisi po hiu he tau tahe wawalu whitu pau to e whoki mai o kau he kau ngā we mo ia pe aku wat foki whakamalo ka te ki mutolu ko ia ku mea mai ki polokalama ko ini tala no ko ini kono ngatai ai o atu ai manat melie me semisika ko whakafofonga ia o tonga tapu ua pe ako ia na tokoni pareimia ki akilis pohiva he taimina e pareimia ai malo mua mo mea mai ka mo mea